Dis donderdag, goeiemôre, good morning. Hallo daar, die week is amper op sy einde en ons staan reg om hom op die regte manier af te sluit. Natuurlik met 'n program vol pret en plesier. Absoluut, hier is wat op vandag se spyskaart wag. Arnold is later hier met jou sportgebeure. Martin Bester van Good Morning Angels vertel ons meer oor 'n projek wat mense wat deur die oorstromings in Limpopo en Mpumalanga geraak is, gaan bystaan. Ons gesels oor 'n projek wat indringerplante in vlei lande in bruikbare landbouprodukte omskep. Ons kuier saam met die bitter oulike, nuut gekroonde International Junior Miss Princess en Pieter Pruis kom deel sy nuwe enkelsnit. Maar dit is nou eers tyd vir ons oggendpraatjies. En ons geniet dit. Ek gaan hom afskop. Ek het nog gesê pret en plesierigheid en groot lekkertes. Ja? Hoe groot Dolly Parton fan is julle? Sy is net vir my, sy's ikonies. En daar's soveel goed wat sy doen, waarvan ons eintlik nie bewus is nie. En ons het in die COVID-tye nogal gehoor hoe betrokke sy is by die befondsing van tegnologie en mediese ontwikkelings en daai tipe goed. She's amazing. Ja, die tannie vat vas. Ja. En sy lyk nogal soos Dolly op 80. Ja, sy doen. Ja. En ek dink dat jy weet die meeste mense ken daai een treffer 9 to 5. Ja. Ek dink ook dit is my persoonlike gunsteling want ons werksure is net omgekeer 5 to 9. So, maar ek bedoel daar is soveel ander treffers. Daar's ook 'n baie interessante feit. Het jy geweet dat she wrote I Will Always Love You and Jolene on the same day. Ja. That's how talented she is as a songwriter. En sy's Miley Cyrus se peetma. Ja. Jy het amper alles vertel wat ek wou doen. Kom, vertel ons nog. Ek het gehoor jy het 'n gunsteling liedjie, jy het 'n gunsteling liedjie, daar's 'n paar of so, maar daar is nou 'n nuwe mededinger. 'n Nuwe mededinger en ek het nou net so 'n bietjie daarna geluister en ek moet sê ek stem nogal saam. Die nuwe mededinger is pragtige liedjie wat sy nou op Maandag was haar 80ste verjaarsdag. Ja. Toe het sy nou hierdie liedjie bekend gestel op haar verjaarsdag en goeters, 'n splinternuwe weergawe van haar 1977 treffer Light of a Clear Blue Morning. Die keer sing sy egter nie alleen nie. Die nuwe weergawe sluit ook 'n indrukwekkende lys vroulike gaskunstenaar in. Onder andere Lainey Wilson, Queen Latifah, Reba McEntire en haar peedogter soos jy nou net gesê het, Miley Cyrus. Die Christchurch Choir met die bekende komponis en vervaardiger David Foster het hulle ook op die klavier begelei en volgens Dolly se webwerf dra die nuwe weergawe 'n boodskap van hoop, liefde en optimisme. Die lied is oorspronklik meer as 50 jaar gelede geskryf tydens 'n tydperk van groot verandering in Dolly se lewe. Nou keer sy terug daarna, nie net vir 'n nuwe generasie nie, maar ook vir 'n goeie doel. Alle inkomste wat uit die lied en musiekvideo verdien word, gaan aan pediatriese kankernavorsing by die Monroe Carroll Junior Kinderhospitaal in Nashville. En dis nie waar dit stop nie. Die staat Tennessee, Dolly se tuiste en ook die plek waar haar Dollywood temapark geleë is, het 19 Januarie amptelik as Dolly Parton Day verklaar. So op 80 bly tannie Dolly nogal redelik aan die gang en steeds 'n ikoon van musiek, menslikheid en gee en 'n bewys weer eens hoekom sy wêreldwyd so bekend en geliefd is, né? Net amazing. What a legend. Yes, ja, nee. En ek moet sê, ek het eendag ook 'n Miley Cyrus of hulle het 'n Dolly Parton ook een van haar verjaarsdagshows gedoen. Ja. En net toe sy op haar verhoog klim, sy het hom maar net nou. Ja. En mense het soveel agting vir haar. Ja, she's Dis a baie proper nice. class Ja. act, eh? Maar dankie tannie Dolly, 95, dat was lekker. We'll change it from 95 to 5 to 9. Ja. Ek wil nou oorgaan na die weer toe. Jy het nou gepraat oor die onlangse oorstromings in Mpumalanga en Limpopo. Ek gaan ook bietjie later met Martin Bester van Good Morning Angels gesels oor 'n projek wat die mense wat daardeur geaffekteer is gaan help. Maar ons is nou hier aan hierdie kant van die wêreld, is ons nou in die somer, maar aan die ander kant van die wêreld is hulle in die winter. So the winter is always a tough time, especially without indoor heating. But we are lucky here in South Africa to never have to face an apartment that looks like something straight out of Frozen. Now that's exactly what one apartment owner in Quebec in Canada walked into earlier this month. Jacques Nolt says that he thought he'd stepped into a real life ice castle when he opened the door to one of his units in Trois-Rivières. The walls
ceiling, furniture, and even the appliances were completely covered in thick ice. In some areas, ice on the floor was nearly a foot deep. What's a foot, like 30 centimeters? Yeah, so Dis nogal 'n redelike sure. So, what caused this frozen nightmare? According to Nolt, the tenant had turned off the heating completely while they went away on holiday. Hoping obviously to save some money, want daai indoor heating is nogal baie duur. And this was obviously happening during a period of extreme cold, with the temperatures dropping well below zero. The water pipes burst, flooding the apartment and freezing everything inside. With energy costs climbing worldwide, many people are looking for ways to cut expenses. But Nolt says that this is a clear example of how trying to save a little can end up costing you a lot more. The damage is estimated to be in the tens of thousands of dollars, and the apartment will now need to be stripped, dried, and rebuilt. And there's also a concern now about mold developing inside the walls and the ceiling. And the tenant was officially evicted earlier this month, although it's not clear whether legal action will follow. This didn't have a very happy ending for me. Dit is vir my net 'n bietjie hartseer. Want jy dink nie dat daai tipe goed sal gebeur. Jy dink net okay, cool, ek gaan nou nie hier wees nie. Laat ek bietjie geld spaar. Let me turn off the indoor heating and then this kind of thing happens. Dit wys net hoe koud dit ook daar is. Nie? Ja. Want ek dink nie die koue gaan so inkruip nie, maar ja, ek was nogal baie verras, nie impressed nie, verras met al die, ek meen die water en die ys. Hoe gebeur dit? Ja. Nee, en dis groot skade. Ek meen, 'n mens voel jammer vir die eienaar van daai woonstel, maar 'n mens voel ook jammer vir die huurder, want ek dink in vandag se tyd probeer almal, jy weet, geld spaar. So ek dink net dit is presies daai storie of daai soort storie waarvan 'n mens nooit gewoonlik hoor nie. Ja. Maar nou weet 'n mens dit kan gebeur. Dis dalk ook sekere ding van, daar sekere goed wat jy maar moet weet. Dit gaan jou geldjie kos, Ja. want kyk nou die skade. Dis ek stry altyd met mense oor 'n geyser ook. Dan sê mense nee, jy met jou geyser afsit te goed. Maar Matta, dan sit nou juist die tyd wanneer ek 'n warm stort of iets nodig het en dan moet ek nou eers wag vir die geyser. So daar's 'n paar van daai goedjies wat ek persoonlik nou nie op noodwendig sal sny nie. Ander goedjies, Ja. maar soos my geyser weet ek, as ek warm water soek, dan moet ek sal nou maar betaal daarvoor. Ja, so dis maar 'n storieetjie, jy weet, selfs met 'n aircon goed, ry met hom aan of af. My aircon is altyd aan in die kar. Meeste van die tyd. Maar ja, myne is in die oggend sy nie aan nie. As ek 4 uur op die snelweg is, dan Ja, is hy. definitief. Maar sodra ek hier ry, dan kort ek 'n bietjie vars lug. Ja, so die aircon is aan. Maar ja, hulle sê maar jy moenie met jou aircon te veel met jou aircon ry nie, want dit is natuurlik nie goed vir jou brandstof consumption nie, né? Ja, en ek dink dieselfde geld vir die lugverkoeling by 'n mens se huis ook, want ek Ja. het al gehoor mense sê dit gebruik ook baie krag. Sjoe, ek wens ek het in huis gebly. Niks so lekker soos 'n Ek venster weet wat nie. oopmaak nie. Ligverkoeling, underfloor heating in die my Here next life. Bly net waar jy is. Ons gesels weer net hierna. Soos ek genoem het, gesels ons bietjie met Martin Bester oor die Project Flood Relief wat bietjie die mense wat deur die vloede en oorstromings in Mpumalanga en Limpopo geraak is, gaan help en jy kan uitvind hoe jy ook kan bydra. Dit is baie maklik. Ons kuier net hierna verder. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings.
natuurskoon en vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Goeiemôre, daar's nog so baie om na uit te sien in vandag se episode. Natuurlik soos wat Ras ook gesê het, Martin kom 'n bietjie met ons gesels. Martin Bester van Good Morning Angels. Prof Hannes Rautenbach gaan met ons gesels oor die weer en Pieter Pruis gaan kom musiek maak. Maar vir eers voorts met ons oggendpraatjies. Ja, ek dink ek wil sommer vir julle vra, is julle versigtig wanneer dit kom by iets soos WhatsApp boodskappe? Na aanleiding van die feit dat, jy weet, 'n mens redelik bewus moet wees van boodskappe wat jy moontlik in die moeilikheid kan beland. Ja, ek dink mense sien nou so gereeld amper in die hofsaake en sulke tipe goed waar WhatsApp boodskappe as deel van die evidence gebruik word en dan word daai goed uitgelees. Ek het een keer 'n praatjie gesien van Emma Sadler van die Social Media Law. Ja. Sy het gesê, don't put something on a WhatsApp message that you wouldn't be comfortable having on a billboard on the N1. Dit maak baie sin. Baie waar, en dit is presies waarby ek wil uitkom, want die direkteur en hoof van litigasie by VDM Incorporated, Ansuay Marks, waarsku dat WhatsApp vanuit 'n regsperspektief vandag een van Suid-Afrika se grootste blinde kolle is. Nou sy sê, WhatsApp boodskappe speel toenemend 'n rol in regsaake, van buurgeskille en konflik in die werksplek tot ernstige sake en reputasiegeskille. Volgens Marx besef baie Suid-Afrikaners nie dat WhatsApp boodskappe regtens dieselfde gewig kan dra as iets wat in 'n koerant verskyn of op radio uitgesaai word nie. Ek neem aan dit sal radio of televisie wees, nê? Sy verduidelik dat WhatsApp van 'n informele kletsplatform in 'n digitale sogenaamde paper trail met werklike regsgevolge verander het. Sy waarsku dat een enkele WhatsApp boodskap wat na 'n gemeenskapsgroep aangestuur word, binne minute honderde mense kan bereik. En die delete for everyone funksie los nie die probleem op nie. Sy sê verwyderde boodskappe kan steeds herwin word deur toestelforensiese ondersoeke. Trouwens, om 'n boodskap te verwyder kan selfs geïnterpreteer word as 'n poging om bewyse te verdoesel. Skermgrepe is ook nie altyd genoeg nie. So ek dink net howe vereis in hierdie stadium wanneer 'n mens verder na hierdie storie kyk, dikwels metadata, toestelverifikasie en dan ook bewys dat die gesprek volledig en eg is. Sonder dit kan 'n skermgreep onder kruisverhoor ongeldig verklaar word. Nou stemboodskappe speel ook 'n al groter rol in hofgedinge. Hulle vang stemtoon, emosie en bedoeling vas wat as baie geldige bewys kan dien. Maar dit is ook riskant, want mense sê dikwels dinge in stemboodskappe wat hulle nooit sou neerskryf nie.
So WhatsApp beïnvloed selfs kontrakreg of kontraktereg liewer. Howe het reeds bevind dat iets so eenvoudig soos 'n duimpie emoji, julle weet dis die een waarvan ek die minste hou, nê? 'n ooreenkoms kan bevestig. Ek wil nou net hierso kyk want ek sê vir die tegnologie werk nie vanoggend saam met my nie. So ek dink Is jou WhatsApp duimpie? Pieter, jy's op dun ys. So WhatsApp beïnvloed selfs die kontraktereg. So ek sien net regskenners maan gebruikers liewer om WhatsApp soos e-posse te hanteer. En ek dink dit is belangrik om dit in ag te neem en in gedagte te hou, want op die einde van die dag, ja, ek bedoel, jy wil nie in 'n hofgeskil opeindig nie. Ek is nog maar altyd van mening dat alles wat jy sê, skryf, doen, kan teen jou gehou word. So jy moet eintlik bitter mooi daaroor dink. En val dit ek meen Big Brother sy ding gedoen het in Suid-Afrika en ook oor die wêreld. Daar's soveel kameras oral en dit, so jy moet altyd jou gedrag moet van so hard wees dat niks teen jou gaan wees of bewys van so hard kan wees as jy skuldig sou wees aan ietsie, maar ook is dit weer 'n goeie ding as jy onskuldig is om weer die ander teendeel te bewys. Maar wat die boodskappe aanbetref, ek het al baie myself gekry, dan tik ek iets, dan dink ek delete, dink weer of los dit net liewerste. Ja. Dink jy dit is dieselfde ook met inskrywings byvoorbeeld op Facebook of Instagram en daai tipe van ding? Ek dink sosiale media oor die algemeen, maar jy weet, ek dink mense raak gemaklik, veral na aanleiding van daai delete opsie en delete for everyone, want dan dink jy nou die persoon het dit nou nog nie gesien nie en baie keer ek dink wanneer 'n mens kyk na die sogenaamde home screen funksie ook, jy kan soms alreeds 'n boodskap daar lees en 'n skermgreep daarvan maak wat jy dan nou later in die moeilikheid kan laat beland. So ek dink net dis belangrik om bewus te wees van die feit dat jy weet dit jou nie noodwendig gaan beskerm nie. Yeah. I think WhatsApp is also increasingly becoming a platform that people confirm work on, especially for the industry that we're on, when they're like, oh, can you do this at this rate on this date? And then you confirm that. So I think it is very much almost used as email, almost like how email used to be used, you know, that you can just do kind of work stuff on WhatsApp as well, which is sometimes where the line gets a bit blurred because now it's 8 o'clock and someone's WhatsApping you about work stuff, but they wouldn't necessarily email you and expect you to reply to that email at 8 o'clock. But with WhatsApp, they can see when you've been online, if you've got that function set up, they can see that you've read it and that you may be ignoring it or you're doing something else and not responding immediately. So I think we are a little bit, it's kind of straddles the line between a social media platform and something that is like soos wat dit sê in jou berig, dat dit soos e-pos eintlik aangesien moet word. Maar mense raak ook slim, want ek meen baie van daai funksies kan 'n mens afskakel, jy weet, sodat mense nie kan sien wanneer laas jy blykbaar, Nee, want dit is so, dan kan jy nie noodwendig sien nie. Dis vir my 'n groot frustrasie, want my tyd wys, maar dan kan ek nie sien wanneer laas hierdie persoon noodwendig online was nie. En jy weet natuurlik net, daai funksie kan jy vir sekere mense aanlos en vir sekere mense nie. Dit het ek nie geweet nie. Ek het tyd om nodig om met julle te spandeer, lyk dit vir my. 'n WhatsApp kursus. Voordat ons net hierdie storie neersit, as jy fotootjies stuur, maak net seker jy stuur vir die regte groepie. Vra maar die tannie van Swaziland. Stay tuned because right after this we will be discussing opportunities for small to medium business enterprises. You don't want to miss it. Goeiemôre, good morning. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.
We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. You're watching Goeiemorgen, good morning. South African small and medium businesses are being celebrated and encouraged to look beyond our borders, with Africa presenting massive growth opportunities. We're joined now by Luncedo Mthwentwe, Managing Director at Vantage Advisory, to talk about why African markets matter and what the recent G20 summit means for local businesses. Also, how SMEs can take their first steps into continental trade. Luncedo, warm welcome to Goeiemorgen, good morning. No, good morning. Thank you for having me, and good morning to the viewers as well. Especially in light of the recent G20 summit, what would you say excites you most about small and medium enterprises within the African continent? Yeah, look, we're living in such a interesting period, with all the changes that we're picking up at an international level, with the geopolitics that are currently happening. With the new world order that is coming into place, and you're starting to realize that most continents are starting now to look further in terms of their trade and to trade with different partners. We've seen the Prime Minister of Canada to say, look, there's a new world order right now. So everyone is trying to get very good partners to trade with. And Africa is actually at the center of that as well. And this is an opportunity that most of the SMEs, especially South African SMEs, have to take advantage of. And especially as a result of the successful G20 that we had, most people really didn't anticipate that it was going to go that smooth. The world was actually here in South Africa and went very well. It was a successful event. So therefore, what it does bring credibility to South Africa. It does bring a very good brand to South Africa at an international stage, but not only at an international stage, but even within an African level as well. Because what it does show that South Africa is able to really pull successful events. We do have successful businesses that can be able as well to deliver at an international scale. And therefore, it also creates very good opportunities for us as SMEs in South Africa to penetrate other African markets. And there's no one else who will do that. We don't have to wait for other continents to come and open those opportunities for us in Africa, but we as Africans, we have to open that opportunity. And it's such a very big market. It's a market of worth about over 1.3 billion people in Africa. And therefore, somehow, South Africa has a very good industrial scale, and we're able to deliver most of the products across Africa. What does this mean on practical terms for SMEs with this confidence boost after the G20? Yeah. Number one, what it means, look, the fact that now the country has really, moved at a better level in terms of the perception. It opens opportunities, when it comes to investments. It opens opportunities when it comes to capital flow. It opens opportunities for SMEs to be able to raise capital, not only locally, but internationally, because there's a confidence as well that at least in South Africa, there's a good governance. We do have a very good financial system, the banks, the legislation, all the legal aspects. So therefore, SMEs have to take opportunity not only to think locally, but to think, internationally, but to think African-wise. And I always say, when we have to think about expanding to Africa, don't think it as if it's too far, but look at it as a regional
integration, and you have, initiatives like the AfCFTA, it's called the African Continental Free Trade Area, that is trying to consolidate the African market to be one market. Therefore, it becomes easier for any business that is based in South Africa to move the goods, whatever that you are manufacturing. If you're a manufacturer, you're able now to move your goods swiftly compared to some of the issues that we had, to some of the tariffs that were there in other countries. All of that with an AfCFTA is trying to eliminate all of that. Border control, border management is trying to be swift so that the goods that are from South Africa or any other country can move without really being hindered. So therefore, those are the opportunities that are there, that SMEs have to read, have to research enough, and get information to say, look, since South Africa is not growing at a very good rate in terms of economic growth, we are anticipated to grow below 1.5%. So therefore, we have to scale. So you have to start to move to other countries, and therefore you can partner with some of the local partners in those particular countries that you want to expand to. I'm so glad you spoke about scaling, because we're looking at estimated 1 trillion rand in opportunity for trade that is available. How do I, as an SME owner, not get overwhelmed by the magnitude of what is out there? So look, I mean, when we're talking about, the potential of over 1 trillion that can be unlocked as a result of for South African business to export, in countries. One is a good market, it's a big number, but in a nutshell, it's not about you have to go alone, to get all of this. What it does, it says you have to partner with the local players in whatever country that you want to move in. It's a step-by-step process, right? Therefore, you need to understand first which sectors are growing across Africa. So we know, for instance, agriculture is one of those sectors that is absolutely growing. We know e-commerce is one of those sectors that is growing. And e-commerce is not only just about big players. There are marketplaces. If you sell something, you put it into a marketplace, and therefore it can be delivered in any other country. If you've got a platform, you can expand that platform not only to be used in South Africa, even to other countries as well. So that's the beauty around e-commerce. So even if in healthcare, it's something that in Africa is heavily needed. But for you to penetrate and do that, don't go alone, partner, do your research, partner with some of the local players who understand the lay of the land in those particular countries. They'll tell you the risks, they'll tell you some of the advantages that are there. And therefore, you're able to move in without really having or incurring so much losses or huge investment for you to have an infrastructure in those countries. We've got just over a minute left. So can you give a short bit of advice to an SME owner when I ask the question, where do I start? Where do you start? Do your research. Do your research, number one. Understand, as I said, understand which sectors are growing in the particular country. But for you, I always say, South African businesses that want to expand to other countries, start with the local embassies. The embassies will actually tell you where to go and how things are working in those particular countries. All right, that is your starting point. Number two, we usually have the Chamber of Commerces that are coming from different countries. All right, so join some of those Chamber of Commerce that relate to that particular country that you want to get into. Therefore, you will get very good, stance in terms of what is happening in that particular country. But other than that, the Africa's time. It is now. It's now. And we have to take advantage and opportunity for that. Thank you, Luncedo. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge.
waar onvergeetlike oomblikke wag. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir een dag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Welkom terug en is nou tyd vir daai sporthoogte of laagtepunte. Alles hang seker af van vir wie jy skree, watter sport jy ondersteun en so aan, maar Annie, ons is hier op 'n hoogtepunt saam. Ja, kom ons begin daar. Aussie Ope en soos jy sê hoog en laag, daar's iemand wat moet wen en daar's iemand wat moet verloor, maar Carlos Alcaraz het gister 'n spervuur van massiewe houe van Yannick Hanfmann in die tweede ronde van die Aussie Ope weerstaan met mede-topgekeerde Aryna Sabalenka wat ook 'n paar wankelrige oomblikke verduur het voordat sy verder gevorder het. Alexander Zverev se opmars is deur reënbuie, beseringskrik en die vurige Fransman Alexandre Müller in die aandsessie gestuit, maar die man se derde gekeer het in 4-stellige C4 sy ekwivalent in die vroue afdeling. Coco Gauff het vroeër korte mette gemaak met Olga Danilovic, terwyl die in vorm 7de gekeerde Jasmine Paolini en 8de gekeerde Mira Andreeva ook deur hul wedstryde gedrafstap het. 'n Gemaklike oorwinning egter in die eerste ronde en toe die topgekeerde Alcaraz meer oefening gegee deur Duitsland se wêreldnommer 102 Hanfmann en uiteindelik wen hy 7-6, 6-3 en 6-2. Alcaraz wat volgende teen die 32ste gekeerde Fransman Corentin Moutet te staan kom in sy poging om die jongste man te word om die loopbaan Grand Slam te wen, is baie duidelik in baie goeie vorm. Wow. I mean, Hanfmann didn't do too badly against Alcaraz. No, not at all. If you consider number 1 or number 2 against 102, that's 100 spots difference. Exactly. Ja. En weer eens, dit vat my terug. Ek gee nou regtig my ouderdom weg. Toe ek 'n jong seentjie was, 17, 18, toe het John McEnroe een keer gesê, if I'm 10% off my game, then the 100th person in the world can beat me. If you 10% off your game now, the 350th person in the world can beat you, want dit het so gekonsertina is. So dis 'n interessante gedagte. En dan natuurlik, ek en Pieter geniet onsself gate uit wanneer dit kom by die SA20. Is een van die eerste goed wat ons vir mekaar sê, as ons mekaar hier in die oggend sien is, hoe was gisteraand se game? En dit was weer eens so 'n merkwaardige volwasse loopie jaagtog van twee van die Pretoria Capitals se jong kanonne. Het gisteraand gelei tot 'n gemaklike oorwinning met 7 paaltjies, met 9 balle oor in hul SA20 kwalifikasieringsstryd teen die Sunrisers Eastern Cape op Kingsmead in Durban. En die reaksie op die Sunrisers se 170-7 het die Capitals op 172-3 geëindig na slegs 18.3 balbeurte om deur te dring na die eindstryd wat Sondag op Nieuweland in Kaapstad plaasvind. Die 24-jarige Bryce Parsons het in sy 3 beurte 3 paaltjies vir net 10 lopies laat kantel. Hy het uiteindelik 60 van 44 balle gemoker en die 22-jarige Dewald Brewes het die kalmte en geduld getoon wat in die eerste helfte van die toernooi so effens ontbreek het voordat hy 'n pragtige en foutlose 75 van slegs 38 balle met 4 vure en 7 sesse geklits het. Dit was baie pragtige game geweest tussen die twee en ek het net gedink die vorige game van die Pretoria Capitals was op stadium 7-5. Ja, kyk nou. En hulle daai wedstryd gewen. Ras, ek dink toe switch iets. Ja, maar dit is wat hierdie toernooi so opwindend maak, is dat enige iets kan gebeur. Vandag is die Joburg Super Kings by die Paul Royals aanveg, by Centurion. In Centurion, dis heeltemal reg, 35 Frans. So, en weer eens, hier's 'n interessante dinamika wat hierby saamgaan. Onthou nie een van hierdie twee wedstryde, gisteraand sin of vanaand sin, speel die spanne tuis nie. Glad. So jy's weg, en al twee spanne is weg. Ja. Dit beteken dat dit nie ten anders is, maar dit beteken dis presies dieselfde vir almal. Ek dink altyd by myself, ouens sê ja, maar die weerstoestande, dan dink jy maar dit was dieselfde weerstoestande vir ons almal, ou boet. Al twee spanne dieselfde ding gehad. Baanblaai verander weliswaar. Dit is so, want hy word anders
in die aand as wat hy deur die dag is. Maar op die ou einde is toestande. Jy kan nie klaar, wat het een van my gunsteling sprekers het altyd gesê, you can't always get the weather you want, but you've got to like the weather you get. Exactly. Wat nogal interessant is. Op hierdie stadium solank die weather hou, laat ons net amen, nou praat jy. Ja. So exciting for me to see how big this tournament gets every year. Betway SA20 just growing and growing. And again, we spoke about it at the beginning of the season, Roz. If you look at this young man, Bryce Parsons, he's hardly had playing opportunities. I think this is only the third time that he runs out for the light blue. So he got the opportunity, man, and he spun a web with his bowling, and then the bat, he was magnificent. He anchored the innings. Dit was ook sy eerste 50-tal. Precies. Precies. Ongelooflik. Jy luister mooi, Nee, hy love 'n stukkie SA20, né? En wie wil nie? Ja. Wie sal dan nou nie? En laastens, en ek weet as jy 'n Springbok aanhanger is, sal jy hiervan hou, selfs al is jy nie 'n stormer nie. Springbok en DHL Stormers loskakel Sasha Feinberg en Ngomazulu se ster bly nou maar net styg met sy jongste prestasie en sy insluiting onder die 10 genomineerdes vir die 2026 Investec Speler van die Jaar toekenning. Die uitstaande speler van die poolfase van die Investec Kampioenebeker word gekies deur 'n paneel rugbylegendes en uitsaaikundiges en sal na verwagting 'n sleutelrol speel soos die kompetisie vroeg in April na die ronde van 16 aanbeweeg. Feinberg en Ngomazulu, wat ook onder die genomineerdes was vir die SA Rugby Speler van die Jaar en Jong Speler van die Jaar toekennings, is die enigste Suid-Afrikaner op die kortlys wat eintlik nie 'n verrassing behoort te wees nie, gegee die swak algemene prestasie deur plaaslike spanne in die poolfases van die kompetisie. Maar as jy nou kyk na hierdie hoogtepunte van hom, hy doen dinge wat net in Ngomazulu kan doen op die ou einde. He's just so good. You know, when someone you look at someone doing something and you go, this person was put on earth to do this. Ja. Radio Sasha FM. I tell you, and we are all tuned in. Hey, he is phenomenal. Syne laat ons nou net kriket gesel. Hy soos 'n John T. Rhodes op die rugbyveld. Dis korrek. John T. was. Dit slaan jou asem weg as jy kyk na daai eerste 3 wat ons daar gewys het. Die bal is deurgeskop. Dit was een van daai rolskoppies. Toe skop hy hom met sy bobeen vorentoe. Toe skop hy hom met sy enkel vorentoe en toe vang hy hom toe druk hy die 3. Nee, dis fantasties. Eerstens, wie kan so vinnig dink? Tweedens, wie kan so voorspel hoe die bal gaan hop of gaan rol en dit net op 'n natuurlike basiese manier weet? Nee, dit wil gedoen wees. Dit is rarig. It's something to watch him play rugby because as good as he is, he's always good within the team. He's not like a shine stealer I mean, there's not people that are playing at that level that are not able to play within the team, but to be that good and to still be there to support the rest of your team, whether it's the Springboks or the DHL Stormers, like he is just phenomenal. Roz, you're amazing to come up with that idea because I think the thing with him is obviously every now and then he has to throttle it back because he's one of those guys who will say, well, I'll handle this. And you have to be able to take a step back and go, there's 14 other Oaks who can also do this. So you've got to be at a point where you go, okay, now I shine, now I take it off. Switch on, switch off. We spoke about it earlier in the week, I think, about switching on and switching off. But lastly, I do want to say this very briefly. We work with some very talented people in this program. And with great respect, we're the same. We also have that massive talent that we are able to display here. And not many people can do what we do. So we all have our niche in life. Isn't that how we should think about it? Hoe dribbel jy nou daai bal doellyn toe? Kom hier. Dankie Annie. Ek wil net sê my hart lê by die finals vir hierdie jaar, die reekswenners, Capitals. Okay, jy het dit hier gesê. Okay, you heard it here first, Pieter, die voorspeller. Stay tuned because right after this we're chatting to Martin Bester from Good Morning Angels about Project Flood Relief. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep.
Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. Martin Bester from Breakfast with Martin Bester on Jacaranda FM is here to tell us about the new Good Morning Angels project, Project Flood Relief. It's an urgent call to help communities in Limpopo and in Mpumalanga that have been devastated by the recent floods. Welcome to Goeiemorgen, Good Morning, Martin. Dankie, Roz. Lekker om je te sien. Good to see you as always. Martin, kan jy net kortliks verduidelik wat gebeur in Limpopo en Mpumalanga na die onlangse oorstromings daar? Die oorstromings, die vloede daarso, daar's baie desperasie, desperaatheid, Roz. Mense se huise is weggespoel. Ons het gister gehoor van 'n jong leerling wat sê hoe al haar skoolklere, ID-dokumente, kos, baie mense is afgesny. Ek dink dit is waar die groot probleme inkom. Mense is afgesny van die res van die samelewing af, maar hulle het nie water nie, hulle het nie kos nie. Die basiese behoeftes seep daai tipe goed. Dit is ook om ons vra vir mense om basiese voorraad soos daai af te kom lewer hierso by ons ateljee's, die stasie hierso in Midrand in Gauteng. Ons het ook 3 ander plekke wat jy kan aflaai. Daar's 'n plek in Nelspruit en Bombela, Limpopo, Zenine, Polokwane daar by Mall of North. So as jy ietsie kan kom aflewer, sal ons dit baie waardeer. And then we distribute it to those in need. The desperation is very real. Felicity is also asking very nicely. And our listeners have jumped into action. You know our listeners, Roz. They're kind, they're generous. How does Project Flood Relief aim to get all of these necessary things to the people that need them? Because die area wat gedek moet word hier, Martin, is regtig groot. So Gift of the Givers doen ongelooflike werk. Ek dink jy is vertroud met hulle. Jy ken hele Suid-Afrika ken hulle. As daar nood is, desperaatheid is, hulle altyd daar. Jy weet, ek het al stories gehoor waar hulle met toue voorraad oor riviere getrek het waar karre en helikopters nie kon by uitkom nie. So ons vra vir mense om die noodsaaklikhede hierso af te laai by ons en in Mpumalanga en Limpopo, en dan gaan ons het klaar trokke gereël, vragmotors wat al die voorraad gaan optel, en dan gaan ons dit vat vir Gift of the Givers,
lay other people on the ground, then it will distribute all those necessary needs. Die Lions Club mense is ook het ook uitgehelp en is besig om uit te help. So dit is 'n samewerking, 'n collab tussen Good Morning Angels, Gift of the Givers en 'n paar ander mense wat ook gaan uithelp. Ja, ek weet nie, vanoggend het die skole, kyk hier, die skole in Suid-Afrika, hulle is terug by die skool en hulle is wakker en hulle is gereed. Ons het gehoor van skole in Johannesburg, Pretoria, reg oor die land, mense wat skole wat betrokke raak. Hulle doen hulle eie insamelings by die skool en dan kom laai hulle ook af hierso by ons stasie of dan nou in Mpumalanga of Limpopo. So daar is 4 plekke waar mense goed kan gaan aflaai wat hulle graag wil skenk, maar daar is ook 'n manier om by te dra as jy nie by een van die 4 drop-off plekke kan uitkom nie. Sê vir ons waar, Martin. So as jy gaan op ons webblad, ons webtuiste jacarandafm.com, is daar die bekende donate knoppie, the famous donate button. So jy kan daai knoppie gaan druk en daar kan jy sê wat jy wil gee. Ons gedurende die program vat ons ook natuurlik WhatsApps van mense. Gisteroggend was nog een van daai oggende wat nou weer net gewys het, die skaal, the range of South Africans. Ons het een ouetjie gehad, 'n seentjie wat sy tandemys geld. Jy weet hoe dit werk, jy's 'n ma. As jy tandwissel kry, moet jy maar geld van die tandemys, soos ons weet. En hy het daar R20 het hy geskenk, van R20 tot R200,000 van 'n bekende besigheid in Suid-Afrika. So dit is hoe wyd die omgee is op hierdie stadium, Ras. Mense gee enigiets, klein en natuurlik groot, maatskappye, kinders wat luister, ouers, you name it. En jy kan daai knoppie gaan druk, donate. Dit sê so lekker donate daarso op ons webblad, jacarandafm.com, en Good Morning Angels sal dit natuurlik aanstuur na daai mense wat dit nodig het in Mpumalanga en Limpopo na die oorstromings. Ons sal dit ook op ons sosiale media deel, want ek dink elke bietjie help. Martin, net om mee af te sluit, hoekom is die mense en die luisteraars van Jacaranda FM so gou om in te spring as daar hulp nodig is? Jy weet, ons bou nou aan hierdie omgee en al vir 20 jaar met Good Morning Angels, so ek dink as jy deel is van ons radiofamilie of online familie, weet jy ook nou al, daar's 'n so klein verwagting, jy weet of dit nou reg is of nie, maar daar is, as daar nood is en daar's mense wat hulp nodig het in ons land, as jy kan gee, dan gee jy. So ek is trots om te sê, en jy weet dit ook, Ras, dit is die tipe gemeenskap wat ons gebou het by Jacaranda FM, oor die laaste hoeveel jare. En dit is lekker om dit in aksie te sien. Dit maak nie saak waarvanaf jy luister nie, dit maak nie saak wie die persoon is waar die nood is nie, of jy hulle ken, of jy hulle nie ken nie, of hulle in jou gemeenskap is of nie. As jy kan, dan help jy. So dit is 'n verskriklike, it feels good to hear this kind of thing, really, really does. Ons noem onsself die number 1 feel good station, en dis die luisteraars, dit is ook om dit so genoem word. Want as daar nood is, dan kom hulle, selfs middel Januarie, probeer daai in. Ja. Yes, ek weet nie van jou nie, maar in middel Januarie voel lank leeg. Baie dankie, Martin. Every little bit helps. Don't wait. Head to your nearest drop-off point or visit jacarandafm.com for more info. Nou ja, indringerplante word dikwels as duur en eindelose probleem gesien en iets wat net water opneem en natuurlik ook gebiede vernietig. Maar in die Oeverberg is daar 'n projek wat wys hoe die uitdaging in 'n geleentheid omskep kan word. Die bedryfsbestuurder van die Nuwejaars Vlei-land Spesiale Bestuursgebied, Ross Kettles, gesels vandag met ons oor 'n nuwe inisiatief wat indringerplante in bruikbare landbouprodukte omskep. Ross, goeiemôre, good morning en baie welkom hier by ons. Good morning everybody, thanks for having me. Ross, now obviously this is a problem that we've heard about lots and obviously people speak about a lot, but not a lot of people understand the problem and what exactly the problem and how big it is. What have you done in the area, the Nuwejaars area, and you know, what did you realize and see before you started fixing the whole process and the whole area? Well, invasive alien plants is a big problem throughout the world actually.
And in South Africa, every area has different challenges. We are the southernmost freshwater wetland in Africa. We're right at the southernmost tip, close to Cape Agulhas on the Agulhas Plain. And what few people realize is the importance of wetlands from an ecological point of view. They make up less than 6% of the world's surface, but they store more carbon than all the world's forests put together. So what the aliens do, as you mentioned, they suck the water out of the wetlands and potentially dry them up. And then if you've been watching the news, you've probably seen the devastating fires we've had. So aliens also contribute to the heat of these fires and the scale. I mean, the fires just burn much hotter for much longer. And when these fires reach the wetlands, it burns everything. It burns the peat, and once the peat's gone, then the wetland drains and millions of tons of CO2 are released into the atmosphere. The biggest problem that we have, though, is the expense of taking these invasive aliens out. The only way to do it at this stage is to do it manually. So it's very labor intensive and it's costly. Then you've got to treat the stumps. And once you've taken them out, the seeds, which are viable to up to 90 years, still remain in the ground and they keep sprouting. So it's a never-ending story. Sadly, this will never be solved in my lifetime. But because of the expense, we've been looking at ways of making the aliens themselves pay for their own demise. So we're turning them against themselves. And that's what I'm here to talk about. Why? I mean, obviously, you have the farmers and everybody who's getting involved in this as well. Why does this mean a lot to them? Obviously doing the whole project and running it the way you do. Well, if you look at how much it costs to clear invasive aliens, depending on the density, it's anything between 20,000 and 100,000 rand a hectare for the initial clearing. It's not for the follow-ups. So we've been looking at ways just to take this pressure off, because it's impossible. If you're a landowner, very few, if anybody, can afford to do that. So what we've looked at, we've tried all kinds of things. We've tried to make animal feed out of the invasive Port Jackson because it's got a very high protein content. It's not far behind Lucerne. It's about 3 or 4% less than Lucerne. But it contains a lot of tannin, which makes it unpalatable. So the challenge is there. But also it's very fibrous, so we can't run it through a pellet mill. So then we started looking at biochar, and I think we're onto something here now, because biochar is such a versatile product, and it can be used for many, many things, and it has a value. And if you process it and you put it back into the ground, landowners can also benefit from carbon credits. But in our case, what we're planning on doing, we're at the point now where we've seen it can work, and on a small scale it's actually viable. We need to scale it up big time. But we produce, in our situation, we produce biochar, and our plan is to sell it to fertilizer companies, and then they're going to make organic fertilizer. And so from the procedure of making the biochar, we're going to be able to fund our own alien clearing. And we're hoping that this model will be replicable in other places. That's our goal, so that other people can do it. We do the legwork to make sure it works, and then other people can apply it. Ross, thank you so much. I was about to ask whether this can be applied elsewhere in South Africa, and indeed it seems like it is possible. Thank you so much for the hard and incredible work that you guys are doing, and for popping in this morning at Goeiemôre, good morning. Thank you. Nou ja, ek het dan vir jou sê, van indringerplante gaan die dinge nou nog net aanbeweeg. Dinge raak al hoe lekkerder hier op Goeiemôre, good morning. En as jy nou eers by ons aangesluit het, moenie weggaan nie, want van die natuurskoonheid het ons nou 'n 8-jarige prinsesie wat by ons gaan aansluit. So bly ingeskakel vir ons geselsie met International Junior Miss Princess. Hierdie ene gaan jy nie wil mis nie. Te ou gat vir woorde, sê ek vir jou. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home.
With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. We have a very special guest on Goeiemorgen, Good Morning this morning. Elihle Mthembu, International Junior Miss Princess 2025-2026. She's here to share her journey of taking part in pageants. She's going to teach us a few runway moves. And of course, we want to wish her a very big congratulations that you are the winner of this pageant. Welcome. I'm so glad you could make time for us today because you must have a very busy schedule. Yes. You do? Yes. Okay. Can you tell me, is the crown on your head, is it heavy? It's really heavy and I can't believe it's on my head right now. Yes. It's really a big dream of mine. It was really a big dream of mine and I achieved it. It was a big dream of yours, but I want to go back to when you started taking part in pageants. How did that all come about? So I started pageants when I was 1 year old. Oh, wow. Yes, and my mom just wanted to see if I can balance and boost my confidence. And I really did because it boosted my confidence to see that. And then I went to those big national competitions. And then after winning those competitions, I go represent my country overseas. Overseas. And how are you feeling about going to do that? I feel so amazing because it shows that I'm representing my country, to see that the whole world is looking at me right now. So I'm getting watched on TV and I win and I'm so shocked and it's an amazing experience of mine. So tell me about the International Miss Junior Miss Princess. Tell me about the other countries that were also competing and how you felt being on that world stage. So the other countries that were competing, they were actually my friends. I made friends with them. Yeah. My best friend was Ohio and North Carolina. Oh, wow. So we spoke a lot with Ohio because she was first before me and I was after her.
when we were modeling. So it was really tough, but yeah, I did it. It was really an amazing thing that I won. And my mom was holding a flag. She was running all around the crowd. And I was like, oh my gosh, Mommy, calm down. And I got emotional. I really did because I was so happy. Well, I would have been, if I was your mom and I were there, I would have been also running up and down with the flag because my daughter's International Junior Miss Princess. So now you're making friends with people when you are doing pageants, and that's what a lot of pageants is about: meeting people, becoming more confident, being yourself. So when you've now made a friend, is it tough for you to still compete, or do you just go game face on and off you go? It's not really tough for me to compete, but they're really good. Yes. They are good. So then you must know how good you are because you are the winner. Yes. So I play cool. Yeah. Let's just be cool and be kind. Just be yourself. Yeah. And yeah. Elitli, where does your confidence come from? It really comes from my sister, because when she was young, my mom told me that she was really confident, but since she grew up now, yeah, she's that girl that's chill. She's chill. She's not so confident. Now you are the confident one. Yes, because I talk too much. And I talk too much because my sister says I talk too much. I don't think you talk too much. I think it's so great to be chatty and to be confident. And I can't believe you're only 8 years old. Listen, tell us about getting ready for a pageant like this. What do you need to prepare? I really need to prepare my poses. Yeah. Because sometimes I can really do bad, but I really don't really care, because if I lose, I lose. If I don't win, it's fine. If I win, I'm happy. Yeah. And if you don't win, then it's almost a chance to learn and from what your mistakes were and to do better. Yes. To improve on the next one. So what was your favorite part of the International Junior Miss? Was it the interview, the ball gown? What was your favorite part of the whole competition? My favorite part of the whole competition was evening gown. Yes. Because my mom was like, I was so elegant. I was moving, shaking that hip. And she was like, oh my gosh, you slayed that, girl. She was like, you clocked it down. And then I'm like, seriously? Mommy, just calm down. Maybe I will win. I don't know. But I really trust in myself. And I was like, I can do this. Yes. I believe in myself. I'm confident. God is here with me. Yes. Yes. And you are still at school. What are you grade? I'm in grade 3. You're in grade 3? Yes. So grade 3 is a lot of hard work. My daughter's also in grade 3. And it's only been a week so far that grade 3 has been on the go, but it's a big jump from grade 2 to grade 3. And I'm sure you've got all kinds of other activities and all of that stuff on the go. So how do you make sure that everything gets the right amount of attention? So I really have pageants and stuff, but it's not really easy. So I try to focus more on schoolwork and it will achieve a big dream, because that's what school does. Yes. So it helps very much, yeah. You keep speaking about your big dreams. Would you like one day to be Miss South Africa, Miss Universe, Miss World? Where do you see yourself in, let's say, 13 years when you're 21? So I can see myself that I'm big. Now I'm not that confident like other people, but I can speak now. Yeah. I can speak like I'm a grown-up, because I can see that I am grown up now while I'm 21. So now I want to be Miss South Africa. When I grow up, I want to be Miss World. I want to be Miss Universe and Miss Grand. Wow. So when you win all of those titles, right? Yes. You must not forget us here at Goeiemorgen Good Morning. You must still say, when we ask you to come back for an interview, you must say absolutely, definitely, because my very first interview
was with you guys, and I would like to do more interviews with you now that I'm Miss Universe. Okay. So, a little birdie said to me that it is your birthday today, ma'am. Is that correct? Yes. So we have a surprise for you. Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, happy birthday, dearly Claire. Happy birthday to you. Yay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yay! What a cool way to start your birthday. She's adorable. With a little cupcake and a little bit of an interview. So you were talking earlier about your poses, and obviously there's a lot of like stuff that gets done for pageants, runway walks. You've got to have that confidence and the strut. So we want, Peter and I are going to learn from you today. So you're going to teach us some poses, and then you're going to teach us runway walk. Are you keen for that? Okay. Peter's going to I'm going to help her off the chair. Yay! Come, little lady. I love your outfit. Okay, we're going to start this side. There we go. We're going to start here. So come here. Comes that out. There, So are we going to start with poses? Yes. Or do you want to start teaching us runway walk first? What must be first? I think we must start with poses. Come stand here. So we're Come going to stand start here. with Ja, some poses. hierso, You stand pragtig. here so the camera Let me can get you beautifully. Okay, we're going to learn from you. Okay. Let's see. Is this the Okay. stance? Is this okay? Rosie, you'll be able which to do that. Which camera are we? Where are we? Let's go Should we there go on- here? on- Let's go here. Yeah. Camera. Okay. Camera 1, 2, 3, 4. Okay. Oh, you must lift your head. Are we on 2? Pragtig ons. Let's go to 2, guys. Daar sy. Okay, and then That's it. There we go. different pose. Different pose. Wait, what are we doing now? Okay, the sleigh. Is that what you call it? Sleigh. One, there we go. And give us another pose before we get our runway walk on. Ooh, girl. Okay, ek sal maar die manlike een gooi. No, I think we've got this. Okay, Cool. now we need to runway walk. So are we starting here? Yes. Okay. Ladies and gentlemen, our very first finalist. And then we go one. Is that how we end the pose? Okay, so you're gonna walk basically almost like to here, and then you're gonna strike that pose just there, right? Okay. But we're gonna watch you first demonstrate, and then we are going to try and do better. Here we go, ladies Are and you ready? gentlemen. Let's- International Junior Miss. There we go. Ooh, there's a spin. Girl. Okay, now come back. Come back here. Daar sy. Okay. This is the end of your runway. Come and stand Then you here. must Strike a stand pose. here. There you go. There we go. Yeah. Oh, look at her, ladies and No, gentlemen. I'm obsessed, girl. I am obsessed. Slay. That's beautiful. Okay, my turn. Let's see. Wait, you started with a turn, hey? Yeah, there Because you it go. was first a pose. Ladies and gentlemen, Then it was a turn. Roz. Yay. Beautiful. Say. You're next. I'm next. And is it now my turn? Yes. Yes. Well, Gonnaatjie Piet. And here we go. Turn first. Well, turn. Turn first. Turn. Yes. And then walk. And then work. Stretch. Yeah. Stretch. Strut. Stretch that walk. Strut Yeah. Sommer net so. Wait, now let's go again. Let's go Okay, again. you two do it. Just You gonna two do go it. here to the end of the table. Okay, you ready? 3, 2, 1, go. Slay, girl. Slay. International Junior Miss Elihle Mthembu. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Nou ja,
Ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir een dag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat vir gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Die weer is 'n onderwerp wat gereeld ter sprake is, veral na die afgelope tyd se baie reën wat plek tot ernstige oorstromings gelei het. Dit terwyl die Wes-Kaap se damvlakke daal en daar nogal hitte en droogte in die provinsie beleef word. Die weerkundige en buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria, Hannes Rautenbach, sluit nou vanuit Lockston in die Noord-Kaap by ons aan. Prof Hannes, ek wens die tegnologie was al so gevorderd sodat ons net vinnig plekke kon ruil, want die Karoo lê my mos maar na aan die hart. Maar baie dankie dat jy vanoggend tyd maak om met ons te gesels. Ja, goeiemôre Elsa, en ook goeiemôre aan al die kykers. Ja, ek praat met julle hier van die, soos hulle noem, die Vaal ou Karoo land. Ek het verlede jaar hiernatoe getrek en een van die redes was juis omdat hier so pragtige, mense hier sulke pragtige weer en wolkformasies kan sien. Maar ja, dit is baie droog hier in ons gebied en alhoewel dit in die noorde geweldig baie reën. Die weer domineer natuurlik die nuus deesdae. Dit is baie lekker om daar te gesels. Ja, en die mense is ook baie lieflik daar, maar nietemin. Hoe lyk die reënvooruitsigte oor die algemeen na aanleiding van die afgelope tyd se baie reën wat oorstromings in sommige plekke tot gevolg gehad het? Ja, Elsa, ek het juis genoem dat die weer natuurlik baie dominant is in die nuus deesdae. En jy, soos jy nou net gevra het, wat hou die res van die seisoen in? Ek wil net so 'n bietjie gesels oor die wat ons noem die klimaatdrywers. Dis met ander woorde die prosesse in die atmosfeer wat verantwoordelik was vir die reën wat ons tot nou toe beleef het en dan ook wat ons nog kan beleef in die res van die seisoen. In die eerste plek wil ek net noem, baie interessant, die kykers is gewoond aan 4 seisoene hier in Suid-Afrika. Dis winter, lente, herfs en somer, maar ons het inderwaarheid 5 seisoene in Suid-Afrika.
Die rede daarvoor is omdat ons hier in die subtropiese dele van die aarde geleë is, kry ons vog vir reënval of van die noorde af of van die suide af. Nou die twee seisoene waarvan ek praat wat nou bykomstig is hier in die somer is natuurlik die voorsomer. Die voorsomer word gewoonlik gedomineer deur vog hier van die suide af, terwyl die nasomer gedomineer word deur vog hier van die noorde af. Nou ons het in die eerste helfte van hierdie somerseisoen geweldige vog van die noorde af gekry in plaas van dat die suidelike stelsel oorheers het. En daarom is ons al reeds in 'n posisie waar dit baie nat is hier oor Suid-Afrika hier in die middel van die somer. Die ander drywer is natuurlik wat ons noem die El Niño suidelike oscillasie. Dit is nou die temperature van die oseaan hier oor die ewenaargebied van die Stille Oseaan. En hierdie temperature was so bietjie kouer as normaal, baie neutraal, alhoewel ons wat mense noem 'n La Nina fase van die El Niño suidelike oscillasie was. En wanneer ons in La Nina toestande is, kry ons gewoonlik meer reën hier oor Suid-Afrika. Die derde faktor is natuurlik die plaaslike weerstelsels wat groot reën veroorsaak. Ons het tot sover bo-gemiddelde reën oor die grootste deel van die somerreënvalgebied gehad en ook die grootste deel van Suid-Afrika, alhoewel nog droog hier oor die suide en suidweste. Plaaslike weerstelsels gaan nou hier in die nasomer natuurlik baie dinge verander en dit het reeds gebeur. Ons het hier 'n laagdruksel wat ontwikkel het hier oor die suide van Mosambiek. 'n Geweldig baie vog is deur hierdie stelsel ingetrek hier van die Indiese Oseaan af. Die Indiese Oseaan hier teen Suid-Afrika is natuurlik redelik warmer as gewoonlik en ons het natuurlik hierdie stelsel gehad wat hier vasgesit het en geweldig baie reën veroorsaak het hier oor die verre noordooste van die land. Gebiede het selfs hulle jaarlikse reënvaltotale wat in die gemiddeld voorkom oor net 'n periode van 3-4 dae beleef en dit het natuurlik vir ons baie skade berokken in daai gebied en ook geweldig baie reën wat daar uitgesak het wat weer vir ons 'n baie nat somer in die vooruitsig stel. Ek wil net vinnig vra want die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal, maar ek dink iets waar almal wonder. Sommige mense skerts en sê dat ons nog nie werklik 'n somer beleef het nie en dat dit reeds voel asof die herfsseisoen besig is om aan te breek. Is dit abnormaal? Ja, Elsa, dit is so 'n bietjie in teenstelling met die tendense wat in die wêreld aangaan. Die Wêreldweerorganisasie het sopas 'n verslag uitgereik waar 2025 is die derde warmste jaar van die op rekord geïdentifiseer is. Hier in Suid-Afrika het ons eintlik iewat koeler temperature gehad en mense kan verstaan dat mense dink dat die herfs in aantog is. Die rede vir die koeler temperature is natuurlik die baie reën en die wolke wat in die lug is. Mense moet onthou dat die temperatuur word nie direk veroorsaak deur die son nie, maar juis oor die aarde wat hitte uitstraal en die uitstraling was baie minder hierdie jaar tot sover en dit beteken dat ons bietjie abnormale seisoen gehad het, baie koeler as gewoonlik. En en ons hoop natuurlik ons kry nog goeie reën vir die res van die seisoen. Definitief, en ek dink dit is nou definitief iets wat almal met baie groot belangstelling dophou. Ek meen want soms voel dit ook asof dit Kaapse winde is wat hier by ons waai, maar nietemin, Prof Hannes, baie dankie vir jou tyd en dat jy ingeskakel het daar vanuit Lockston in die Noord-Kaap. Nou ja, jy kyk nog na Goeiemôre, Good Morning, maar bly net waar jy is, want Pieter Pruis sorg net hierna vir musiek. En onthou dat jy ook ons YouTube-kanaal kan besoek om weer na enige van hierdie interessante gesprekke te gaan kyk. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh.
Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Hou jy van die blomme, die rooi roosblomme wat ek gekoop het? En hoor my, ek dink nog aan die woorde, die wit leenwoorde wat ek geglo het. Nou staan ek koud voor jou deur en ek wonder wat gaan gebeur as ek klop, klop, klop. Hou my vas, hou my bietjie stywer vas. Gee my kans, dat ek jou wys, ek hou van jou, 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 jou. Ek hou van jou, 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 jou. Ek hou van laat aand gesprekke sonder woorde. Jou oor, jou hande, so koud, so klein, het was in myne. Nou staan ek koud voor jou deur en ek wonder wat gaan gebeur as ek klop, klop, klop. En hou my vas, hou my bietjie stywer vas. Gee my kans, dat ek jou wys, ek hou van jou, 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 jou. Ek hou van jou, 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 jou. Jy smoor my met jou woorde, ek glo as jy beloof. Ek wens ek kon jou wys, ek hou van jou. Ek hoor jou in my note, ek jaag jou in my drome. Glo my dat ek hou van jou.
vas, hou my bietjie stywer vas. Gee my kans, laat ek jou wys, ek hou van jou, 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 jou. Hou my vas, hou my bietjie stywer vas. Gee my kans, laat ek jou wys, ek hou van jou, 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 jou. Ek hou van jou, 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 jou. Hou my vas, hou my bietjie stywer vas. Gee my kans, laat ek jou wys, ek hou van jou. Ons het sopas gekyk na Pieter Pruis se musiekvideo vir sy nuutste enkelsnit Hou my vas. Pieter, daai bank lyk baie bekend in die musiekvideo wat ons nou nog gekyk het. Ons het ook so soortgelyke bank. Maar dit is wonderlik om jou weer hier by ons te hê. Dit is 'n bietjie van 'n full circle moment, want hierdie is die TikTok wat jy geplaas het, en toe het jy kom kuier hier by ons, en nou maak jy die video hier bekend. Dit is, en jy die video ook hier geskiet. Dit is ongelooflik. As dit nie vir Goeiemôre Good Morning was wat daai video gespeel het nie, dan sou niks van hierdie gerealiseer het nie. So dis vir my great om te sien hoe die journey loop van eers die video wat hier so speel, en dan die liedjie rekord en die music video op dieselfde plek skiet. Dis ongelooflik. Pieter, hoe voel jy oor die sukses wat jy tans ervaar? Weet jy, dit voel nog steeds ongelooflik. Dit is iets wat nog nie insink by my nie. Nou dat ek al klaar op my tweede release staan, en begin show speel en so aan, jy weet, dit is vir my 'n groot voorreg. Ek is baie dankbaar vir dit, maar dit voel nog steeds onwerklik. Jy is so oulik vir my. Jy is net my gunsteling, ek sweer. Wat het Hou my vas geïnspireer, en wat is die terugvoer wat jy kry van mense wat die liedjie gehoor het? Hou my vas is eintlik, as ek nou goeie Afrikaans kan gebruik, is 'n pleidooi. So, dis 'n liedjie wat geskryf word, jy weet, ouens jaag altyd agter die girls aan. En dis hierdie liedjie is pleinweg geskryf, daai skree en desperaatheid om te sê hou my vas. En in die liedjie sê ek ook hou jy van die blomme. So dit is half daai van is ek goed genoeg, doen ek genoeg, jy weet, hou jy van die blomme wat ek gekoop het en ek staan kaalvoet voor jou deur. So ek probeer al daai goed uitbeeld in die liedjie. So jy het daai liedjie alleen geskryf. Jy het dit nie geskryf met 'n span skrywers en producers, en jou talent is ongelooflik, maar dit is van kleins af, né? Ja, dis al 'n hele rukkie wat ek skryf. Ek het hom nog geskryf voor die rekorddeal, voor alles. Ek het hom letterlik net in my kamer geskryf as gevolg van stories en so aan. Jy was in 'n punk rock band gewees, en Hou my vas het so 'n bietjie van 'n punk rock gevoel ook. Ja, ek het 'n groot liefde vir rockmusiek. Ja. Ek's mal oor rock. En hulle het my mos nou oorspronklik geteken vir commercial pop rock. So dit is my genre, maar ek het vir hulle gesê ons moet hierdie liedjie rekord. Oordat hy so goed gedoen het op TikTok, en ek wil te gee hulle my grasie om 'n rock song te maak. So hierdie song ons moet dit maak werk met hierdie liedjie, jy weet. Wat is volgende vir jou vir 2026? Ek het nou vandag my onderhoud hierso by julle. Môre release ek, en dan van volgende week af is ons nou weer in die studio vir nuwe musiek. En waar kan ons jou sien optree? Ek is nou die 31ste Januarie is ek by Padstal in Pretoria. Dan speel ek daar in die aand, en dan in die 14de Februarie is ek weer by Eastern Traders in Boksburg. So is daarom om die koek. So Valentynsdag het jy nie 'n date nie, jy speel maar 'n gig. Ja, ja, ek speel 'n bietjie. Ek dink tog baie jong dames wat bly gaan wees daaroor dat daar nie 'n jonge dame hier aan Pieter Pruis se arm is nie, maar dit is altyd so lekker om jou op Goeiemôre Good Morning te hê. Jy het 'n lekker wonderlike energie en ons hou jou dop. Dankie. Ek waardeer dit. Dankie vir die geleentheid. Dis lekker om hier te kuier, want dan weet ek gaan vorentoe. Dis enige tyd weer welkom. Dit is dan al van ons kant af vir die week, maar onthou om môre in te skakel vir die hoogtepunte episode. Dit is môreoggend om 6:00. Skakel in. Ons sien jou weer regstreeks maandagooggend. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld.
Weekends are there for you to braai a chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921.